Haduk dasan la Waikol penlimno ke Al Nassr ke Al Ali Doha haka semifinal Asian Champion League 2. Kum takruk rung final ke Al Nassr bat haka final kan sekendu Persia ya ke Gamba Osaka. Bat ke final ke Asian Champion League 2 kan de ke katndu triku Breme haka por Leicester Janme. Bat tambiang ke Barcelona ya ke Real Madrid haka mijikan poin haka La Liga da kendai poin. Hadin ba ke Barcelona klub limno ne ke midi ke Celta datang Sikol. Ya ke balayo ban tap gol da Lamine Yamal limba ke penalti haka menit pesapho. Henry snubok ba Lamine Yamal lamat nak penban haka jing mensau ke bala Argentin wat pan yo pan mi madan haka jing likai na kamta ke Spain haka World Cup. Teng tap gol Erling Haaland na kamta ke Manchester City haka ba ke Manchester City ne ke mit haka jing likai haka Premier League klub limno lingba ka ne ke Sikol ya ke Burnley. Haka ba menta ke Manchester City klub knino ya ke dan ke Lingkong haka mijikan poin haka Premier League ya ke Arsenal. Haka ba ke Manchester City menta ke dona ke dan ke Lingkong ke ba Arpat lawan no da ke Arsenal. Badu Erling Haaland menta ke yom haka Premier League layo hadu Arab Sapol. Haka ba dehi Erling Haaland ubla yo ba tep gol buntam haka Premier League menta ke yom. Bud ba Arab Igor Thiago ubla yo Arab Waikol naga klub Brentford. Kumta ke jia kini ya ke nam ladu haka Premier League menta ke yom kan dehi hapdeng ke Manchester City bat ke Arsenal. Haka ba layo mar new propoint. Nagilai pulai sin nyelekai. Kadba ke jingih kini ya kenam ladu haka La Liga kan deh hapdeng ke Barcelona bat ke Real Madrid. Kadba menta ke Barcelona klat tambiang ya ke Real Madrid haduk kendai poin. Wala ke Real Madrid klat job haka ni ke jingih lekai ke baladep. Henry hadin ba ke Barcelona klat penlimno ne ke midi ke Celta. Kumta klat tambiang ya ke Real Madrid haduk kendai poin. Kumta sansin ke jing lekai ke yang sah ke La Liga lada ke Barcelona kadang yai petang ban khuri ke jing job. Kumta klempep ke Real Madrid kela ban be ya ke kendai poin jong ke Barcelona. Henry ke bas ngosi ne ke mit ke dain na kamta jong Lamine Yamal ublangat no ke jing mensau haka bakat kumi kubor laong. Ba ke jing mensau jong Lamine Yamal kela ban don jing ma ke ba la syu wat mi madan haka jing lekai ke bidang sah ke La Liga. Bat yolese usama jing ban mi madan nagam ta ke Spain haka World Cup. Gad ba haba paipat se ke jing lekai ke semifinal hapdeng ke Al Nassr Persia ya ke Al Ali Doha ne kamit ke Al Nassr klub limno ya ke Al Ali Doha hadu dasan na Waikol. Haka ba Kingsley Coman la Krwit Sendon dak hat-trick. Warla de ke Al Ali Doha ke pla tep gol ningkong haka menit ke Shipau. Henry Al Nassr klub punya kait no haka menit ke Qatar lingba Kingsley Coman ya ke bal assist daw Angelo. Nang tahu Angelo layo ke Sikol haka menit ke Arplay ya ke bal assist daw Sadio Mane. Badu Kingsley Coman layo sa Sikol haka menit ke Sabsan plus Neo syobat kut no ke kelas step. Bad layo ya ke gol ke balai haka menit ke Hendry Pulai ya ke bal assist daw Angelo. Bat yakol kebasan layo ban tep daw Alhamdan haka menit ke bah Prapau ya ke bal assist daw Angelo. Kum tahu Kingsley Coman la Krwit Sendon da ke hat-trick kadbaw Angelo bat layo hadu lai teli ki assist. Klem yo tep gol Ronaldo ne kamit nagam da ke Al Nassr haka semi final. Kum ta ke Al Nassr kan sekun Persia ya Gamba Osaka haka final. Ke Asian Champion League 2 haka katndu triku Breme haka por Leicester Janme. Kepadairu ke jingkermen nagam ta ke Al Nassr ban khut trofi haka Asian Champion League 2 bat kum juru haka Saudi Pro League menta ke ayom. Bat kat kum ki kubar laong bakala bandon sa ke jinglekai hapden ke ladu ke Asian Champion League 2. Persia ya ke ladu haka Asian Champion League Elite. Kumta ke jingkermen nagam ta ke Al Nassr ban khur trofi menta ke ayom kilong bebun bha lada kan yo ban khur ke Asian Champion League 2 nang ta hak Saudi Pro League
bad ladakan la ban khose ka trofi ha ka jingle kai ka ladu ka Asian Champion League 2 Persya ya ka ladu ha ka Asian Champion League Elite. Kum taru tongan se peswa ha ka final ka Asian Champion League 2 ha ka katnru tre ku naime ku blai sibun.